Bunu içik, bunu kaba, yana hükümetin kararına koyalım. Yani çıkmaydı da ne dedi? Kara çıkmaydı da hükümetin kararına koyalım. Ana şular bütün şu kolum menen bitkendirde bunu tegerek şırdamallar, bunu kürtkay içik. Anam bunu şu çermi tondorum satılıp gitti kalan. Şu mayda tübülü. Hemen kalmayı sarı. Yemsaldar kaldı. Eldemirin terini baldar soygun eynele al öyle tek alıp dar öyle tuzda alıp cayıp koyam özüm. Terini koydum sirip algan eyle cayıp ona bunday gölük öcerge dıştap. O şekilde deniz koңur kurgak kılıp alıp anan herden alam. Günge dıştağın terini daima şu gölük kurgak alıp anan yumşak bolat da günge dıştap koyduğunuz katıp kalat. Oşo öňdegende dele katıp kalat koşuyor. Anan ade iýle özeňkele bolboýt. Anan oşon gölüke jerge alyp, turgatyp alyp, anan aşatyp ayran menen aşatyp ýürdüm göýçenen. Ayran menen aşatyp alyp günde oşo bir mal, iki mal ayran şap goýup alyp gaýta güýün da urup alyp dagy oşonde öyle hareket kılıp anan bir hafta sal aşyp 7-8 günlerde çıgaryp alyp ana kurgatyp, kak kurgatyp maýynça oşo nemede turat. Ana gün gele jaýyp taştaýbys kak kurgatyp bagyn. Koyu bolup kalat da mene un ayrandy mene. Anan keyin juup tazalap, anan öňdögenini aýtpaglaýyn any jygatsa ilip janaday özünçe öňdöý turgan munday neme bolat. Bar ele azyr şekelinde tartyp jygat gelip alyp tartyp öňdöp. Anan baldaryma taptırıp bärini oşo tapkala dep oşo hareket kılışıp baldar. Tartyp onan kurgatabys da bagyn kurgagynça ele tapta berestirişdir tapber. Anan tappa goýsaňyz çöçök bolup kalat. Berip çoýup buttaklarına berip çoýup tartyp anan keyin kurgatyp alyp anan keyin boýaýyş nemege. Arposta anadyň gabyna. Oşonu kaýnatyp alyp durup anan keyin agada açıktaş koşup alıp şuap andan keyin dagı jaýyp günge kurgatyp onaka alyp durup anan keyin tebeleýis gelip jumşazyn dep tebelep iýleýi beres tarta beres ana baldar jokda özüm tebelep özüm munday butuma goýalyp mintip çoýup özüm tartyp dep seni ımdap duraýyn dep anan keyin oşentik tartyp iýlep anan kurgagandan keyin anan ýagy oňoý bolup kalat tartkanda. Jeňil bolup kalat anan kırkıp rasta anan kimge rast gelde onu balam aýtat agada onu da karaga boýup kamçylyk berdim şunday. Demek men jok dele maňa kanty ölçüp aldyňyz siz diýip şu balam aýtat şentip. Ana koldan gelse oşondoy bolat anan keyin. Oşonu ölçüp oturup oşonu. Ýakda moljol bar da. Ana men nemege metrge salbaým. Kanday boýumda ol metrge karışta öyle neme kılam da men karışım özüm yetir. Karışta öyle çenep öyle anan keyin kıraştay berem. Ana metir degen mende jok. Alan oşol karış menen etdim. Muna odaýlar dele karışta mintip moljap kılaberem. Büt oşo tondor dele, kensaldar dele oşo. Büt oşo karış menen boldu bardygy. Ana metir bilbedim dayak. Ana munoglar dele kaçtaganda oşo metrin 3 metr, 4 metr de öyle karıştap öyle şu şırmallarda törbölmeli başında öyle karıştap bulup ýürdüm galaýyn. Meterde galnawatym. Ana oşonda öyle kılıp uşuladym baryny oşo rastap ýürüp da. Apa kemseldin moğol jerini çıgarıp koyot go? Emnesi de aytat uşunusun? Kirpik dep aytat muну. Munu kirpigini ataýlap çıgarat da. Kirpik jaraşykly bolat da. Ana munu çöntöktü de munday kılıp tike kılıp salyp munday kılıp tike çöntöktü de. Ana munday tura salyp koysa jaraşpay kalat. Ana munday tikerek kılsa baldar. Apa, siz goýunça karış tapjam деп atpaysızbı? İyi. Misal üçin barmak menen orton bir karışda. Söömöy menen barmak sööm, he? Owa. Oşolordu aýtsaňyz. Oşo karıştaganda
карыштайсың, канча карыш болсо да карыштайсың, ошого rast келет. Ашык болсо аласың, кеми болсо жанагыдай алып сөм кылып тыкып аласың кемисе. Анан ашык болсо алып коесуң. Бүт эле карыш менен болот да, анан кийин ашык кемин дароо аласың. Ырас келип калса, ырас келди деп тим коесуң. Ошондой да. Ошо мунугудай кылып карыштап эле, ушинтип эле ушундай кылып эле карыштап эле берем да. Баары ушу карыш менен болот дагы. Yak деле карыш менен, узуну деле карыш менен, onu тондордун, курткалардын узуну деле ошо мынча карыш. Мынча карыш болду ырас келет. Тондун узуну орто бойлуу адамга канча карыш болуш керек? Орто бойлуу адамга 6 карыш болуш керек. Узуну, э? Аны менин балам узун мына куртка кылып койдум, мына узун 6 карыш. Негизичи апа, тондордун этеги кенен болот эмеспи? Сиз канча карыш кылып кененди кылып жүрөсүз этеги? Туурабын 11 карыш. 10 карыш да болот. Ошонун немесине карата, яны жаш карыбына карата кылабыз да. Анан сатканды өлчөп эле тигип кыла беребиз. Анан кийде деле ошо сатканды деле ырас келип калат. Ошо ала тургандар кийип эле ырас келип калса эле ала берет да. Ошону молжоп эле тигип коебуз ошону мынча деп эле. Анан болгондо ошо көп узуну да болбойт, тондун база албай калат да. Мына сапылдап. Анан кийин жеңилирээк кылып, жукараак кылып, өскүлөрөөк болсо дагы кие албай калат. Анан мындай тайкыраак болсо жеңил болот, анан тонду кийишет. Азыр өскүлөң болуп калгандарды кие албай калды балдар, неме болот да, оор болуп калды деп кийбейт. Анан ошо жеңил ылгап, тонго деле ылгаптырып кылам да ошо. Неме алып, жүнүн кыскараак кылып, сойгондо дагы дароо көрбөй, тоңго ырас келет. Бул немеге чернип ырас келет, такырыраак болсо чернип ырас келет, жукараак болсо. Апа, жүндү баягы кийиз жасагандачы, көзгө жайкы деп бөлүнөт эмеспи? Ошону тандап алат эмеспи? Тоңго терини тандабайт да, же тандайсызбы? Тоңго терини күчтө болот, жастык тери болбойт, арт болуп калат, кылдырат. Анан ошо күчтөгү терини алып жыйнап коебуз да, анан кийин жаста болгондо, анан ушундай болгондо аракет кылып, жана ашатканда да ошондо аракет кылып калабыз да, анан күн ысыкта да болбойт да, тери жүнүн тыштай берет ызыкта. Анан салкындарда болот да бул тери. Ошон үчүн жана тонду жумшак болгонун дагы ошондон болот да. Анан жакшынакы эле бийлесеңиз, сыйдан болот, денеси жакшы чыгат.